Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay ikan biag ita ket naggapo ken ni pagayam a Brent ti probinsya ti Benguet. Kunana iti surat na Dear Mr. Lonely. Gapo iti aramid ko pinanawan na ti kaayan ayat ko. Barte kak ngamin idi a tao nga isuday ta tiga puna ana disgrasya ang. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Brent. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Siyak pa'y lang ti mangbantay kan ka diti ospital insan. Amangan nga no at dapay reseta ti doktor nga agas mo. Di ka garaw. Di imak. Napukulanan. Gapuday ta iti pan nakadisgrasyam insan. Damagam to iti doktor, ta ilawlawag na. Iti kasta, maawatam. Aywan gayam. Amo ka din ti kayan ayat mo, tinapasamakan ka? Saan pa Among ka di ti cellphone number na, taawaga? Waninsan. Kabisadok. Wan, ni Sharon daytoy. Ti kasinsin ni Brent. Oh, apan Sharon? Ada diti ospital ni Brent. Siyak ita ti mangbambantay kan kwa na. Nadisgrasya ngamin idi Sabado. Maikatlon nga aldaw na ita diti ospital. Ha? Kasta ka di? Isumot lagayam at makontak ti cellphone na. O anya, umay ka kadi ita diti ospital? Wan, sige. Umayak itamatlaan. Urayin da ka nga rod. Dumngag ka. Ta ibagak no anya nga ospital ti ayan mi. Urayin ta ni Banji. Kunana nga umay ita. May mayat no umay. Tapno maasikaso na kamot ah. Insan Sharon. Maklon na nga tati kasasaad ko. Ha? Amang ano isinan akon. No makita na ti kastoy alangak. Saan mo't siguro insan? Ngamno bilang. Anya ti aramidam? Maklon ko. Insan. Dayta ti ibagbagakin ka, Brent. Aliklikam kumati umin-inom iti arak. Ngam subag kamat. Kitaam tinapasamakan ka. Kanayon ka abagaan. Ano kasta adumayo ka? Kat saan ka nga umin-inom iti arak? Nang runa pa ino nakamotor ka. Banji. Kitaam man day talangam ita. Asino ti agikaro? Di si kamot lang. Agnakam kamot nga taitan, Brent. Nagalasan ti langam. Naputad day tamay sa atakyag mo. Kasanukan ang makapagtrabaho, no kasta ka man. Nagawid ni Banji, insan. Kat, anya itimbagbaganakan ka. Diyak mo tarimarak itay. Sinirmunan nak. Natural asirmunan na ka ah. Takaayan ayat mo lakat nga rod. Ngam, apay ngay. Saan mo ta nagbayag dito eh? Awan pa'y may sa oras ti kada na dito eh. Kat pimanawan. Gimuran kanyak. Insan. Mabalin mo kanon ti rumwar ita, Brent. Agawid tayon. Wananang. As-asikaswan ni Sharon ti babayadam diti ospital. Kalpasan dayta, agawid tayon. Wanang. Ay, awanan anak. Kitaam dayta nagbanagam ita. Awanan. Uston nanang. Saan yun nga ulit-ulitan dayta? Gaputad at dala nga manayunan ti saksakitak. Insan, at ti agas mo. Agtumarkan. Agyaman na ka, insan. No awan ka. Awan ko mati katulungan ni nanang ang mga sikaso kanyak. Wen tauray bartek ka akasinsin ko. Tanasaya at mati ugalim.
Kanayon nakatulungan. No kasta nga da parikot ko iti kwarta. Minsan, Iso nga ita, pagserbyan ka takaasi ka mo't. Ha? Ti cellphone ko. Mabit lang ada umawawag. Nimot Banji, ti kaayan-ayat mo. Oh. Hello? Hello, Sharon? Kayat mo akasaritan ni Brent? Saanan? Si Kalangan ti Pangibagaan. Anya dayta? Agpa Manila. Kat igaya ko niya ang trabaho. Pakibaga ka ni Brent, nga ang mga nasaan ako niya agsubling. Anya? Sorry langan. Ngam na ikatan di panagayat ko kinkwanan. Sige, bye. Okay. Bye. Insan. Ni Vanji kat. saan mo na ituloy? Mawata kon. Agpa Manila ka no. Kat saan ka nung agsubli? Awan ka nun ti panagayat na kan ka. Amoklatan. Apanawan nak ni Vanji. Insan. Maaklon ko. Nuday ta ti pangedeng na. Oh, kumusta nga, friend? Nadisgrasya ka gayam iti motor. Wan pare, Nabartok ka nung amin na nagmaneho iti motor mo, pare. wan pare. Naimbaglakid din tada ng tulong kanyak. Anya ngamin tinararamid mo, aya. Ti malagip ko. Adda na ka din nung parkwalugan. Idi makapuutak. Ospitalan tayan ko. Kunada idi no ipatay kon. Anya? Kat di kayo nagdinarom iti nakabanggam? Nagsarita kamin. Kat nagkinaawatan kami. Tadyak kayat pa aduman iti dakdak kalaparikot. Sa bagay, ah. Timulong kanyak iti gastos iti ospital dyan nakadinong parko. Ay, Naimbaglakid din Tadda na itulong da. Ngam ti binaybayandak. Nang tadda pa iti gatad para iti agas ko. nasaya at ano kasta? Nabartakak ngamin idi. Isu ajak amon no niya tinapasamak. Si kamot ngamin. Apay ngamin na nabartak ka. Kat nagmaneho ka pailaan. Saan min ngayon kamang iti pulis? Saan nabali? Timulong damat iti gastos. Kahit pagyamanak matanak tong palda. Dakkal tinaitulong da iti pan naka-ospital ko. Kasi ka iti dayta nagmanagan, pare. Isu asyak. Jak kayat iti tumulad kan ka. Isu asa anak langin ngagmanmaneho no nabartakak. Apay, friend. Di kamot umun nag-ijesilid mo. Tang-tangadang matitangatang. Umunig kayo latan tatang. Bayan daklatan dito'y balkon. Naliday ka. Saan ka day? Naliday ka. Gapu iti kasasaad mo ita. Uwan tatang. Dayta tipod no amarikriknak. Laplapdak ti agluwa. Ngam, jak kabala na lapdan ti panagarubos da. Sige. Isangit mo, Barok. Tatang, Anak, subagak ngamin nga anak. Sukirak. Natanggan ti ulok. Barte kakatao. anak, No kumata sa anak ka mamartag. Saan kumaakas to'y tinagbanagak? Kat saan nakmat kumapinanawan ni Vanji? Ita, awan lang arunan ti sirserbi ka tao. Nawan anak pa iti kaya na yan. Saan na ko napagan-ano ni Vanji? Kaputawanan ti serbi ka tao. Barok. Apay nga minasanak pa ilaan na tayo, tatang. Ay nas ti biyag, anak.
Isu nga uray kasta tinagbanagam. Pagyaman ang pailaeng tas ibibiyag ka. Tatang, Nagasat ka latta barok. Taday talang may sa atakyag mo tinapukaw. Saan ket aday taanges mo? tatang. Mala, mga barwanan ka barok. Hello, Banji. Ni Sharon daytoy. Kumusta kan? Sigaw magayam Sharon. Kastoy, ada trabaho dito Manila? Nasayat. Ano kasta? Awan ka diti panggap mo nga agawid dito ayan tayo? Awan. Adan asawa. Kalkalpas ti kalay sami iti napan alawas. Addan asawam? Wan. 5 la abulan sipod nagpa-Manila ka? Ita? Addan asawam? Sa anak nga agbabawi iti nakiasawaag. Gapot adan na ran niya gamasakbayak kan kwa na. O sige pa, Sharon. Ado tinas ka niya ramidag. Agsarita ng tumanin inton maminsan. Bye. Addaan gaya man iti asawa. Talaga alinipat na namin pinsan ni Insan Brent. Kasta mo timbaga na Insan. Adda ka nun asawa na. Iso ako na katalaga alinipat na ka na namin pinsan. Jack ko maibagakan ka dahito Insan. Ang imbagak lata Taamangan ngamin numangnam na makapayla iti panagsubli na. Ngamin, amukmat nga ay ayatum unay ni Vanji. Insan, Nasaya atilin na nga nyo. Naragsak kayo, idi. Day talang, tabartek ka ngamin, idi. Isong aga pa kayo atwa. maklon ko ti pananglipat dan iti ayan ayat mi. Asino ko mangamin ti agayat iti kas kanyak. Insan, Nasakit, Sharon. Nagsakit ariknaan. Kaslawan sir-serbi itan ti biyag kanyak. Iti kastoy anapagten ko. Insan, di ka agpanunot iti kasta. Kasanon ti biyag ko. Kasano nga agbyag iti kastoy a kasasaad ko. Insan Brent, Kayat ko paikit din ti matay. saan insan? Di ka agpanunot iti kasta. Dakas dayta. Kanang nangruna pa'y adi ka agpanunot iti dakas kontra iti biyag mo. Sharon, balasan ko. Agyaman kami unay, kandi uncle mo, iti kanayon akadam diti balay. Tapno kasarsaritam ti kasinsin mo. When auntie, kakaasyak unay ni Insan Brent. Anyamot tanti kasi anapagteng na. Awan ti sabali ang mapabaso, no di isumot laang. Katjay matsalbag akaayan-ayat na. Di naman laki na asyan. Awan bibiyang na itirik na ni Insan Brent. Insukat na kit dinadagos. Saan abalen Basta kanayon tayo apalagipan ni Brent. Tapno saan ang maawanan itinamnama. When auntie, kasta ti aramidag. Ay, agyaman aken ka, kaanakan. Insan Sharon, mabaling ka ding awagam ni Vanji. Kayat ko akasarita. Sigurado ka? Awagam insan. Tap nga niya pa lang. Masaktan ka manan, Insan. Saan insan? Kayat ko la kumustahan. Kayat ko amang nagtitimak na. O sige, mabit lang nga ron na tayo nakagload. Tapno makasaritam ni Vanji. Kumusta kan, Vanji? At da kanugaya man asawam. Wan, Brent. Pakawanin na ka. Gaputain sukat ka. Awan nga min tinaranya ka masakbayak kan ka. Isuan nagpaikalay saang iti sabani. Kat awan ti parikot ko ita iti asawa. Nanaka nga inayat ko,
Gaputa na simpat. Kan ada mabalin na itibiyag. Vanji, Ulitat tagkid daw iti pamakawan, Brent. awan ang yaman na. Sige nga, Ruben. Kan bayam, mangipaayak kan ka iti tulong. Sa anak mat nga kidkid daw ititulong kan ka. Imawag ak, takayat ka lang ako mustaan. Wan, amok. Yang bayam, mangipaayak lata iti tulong para kan ka. Nang runa pa'y taamok adi ka pa'y makapagtrabaho ita. Naimbaglaan mat ang igatang mo iti para kan ka. Saan ko akasapulan day ta, Vanji? Uri ang yapay ti ibagbagam. Pauitan ka lata iti kwarta. Tauri kas kasano, adamat na palabas ta. Into nagtapos day ti abulan, pauitan ka iti kwarta, Brent. O sige, kastapay. Namnamaam ti pauit ko. Bye. Hello? Hello, Vanji? Insan. Anya ti kunana. Nasayat ka nun ti kasasad na. Insan. Maduduglat ta ti kaunggak. Ha? Aging gaita. Ayayatek pailaang ni Vanji. Insan. Kasano ang makalipatak? Insan. Pudno ang nagipawit ni Vanji iti kwarta. Kaya't ni kasinsin ko a Sharon tinapan na ngala. Inawat ko nga rod ti tulong na. Gaputa talaga mat nga kasapulanak iti kwarta. Naglabas ti tawen, Mr. Lonely. Saan ko lata nalipatan ni Vanji? Isulat ta, ti adda iti panunod ko. Alakastan, kadagyaman iting kay panangidrama dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Brent. Agyaman kami iting kapanagsurat, pagayam a Brent. Sapay la kumata iti laksid ti kasasaad mo, ket adda babae ang mangayat kan ka itinapudno. Dayta apakasaritam iti biyag, ket dakkel nga adal, kadag iti agdengdengeg. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam a Brent, ti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely.